Biyag Titaw. Hello gagayam, kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti baro manan nga episode dito drama Biyag Titao. Makablawang pa ni Emilita Aban dito San Manuel, Pangasinan. Pepito Gamboa dito Ilocos Sur. Vallejos kan Taberna family iti Canada kan Tangadan San Quintin Abra from JP Alejo. Kaya tita intay nga ruden denggan ti episode 361. Dito'y drama tayo. Biyag Titaw. Ag-enroll ka iti Kolehiyo, Rosbel. Nakasaganan ti kwarta pag-enroll mo. Nangalaan nyo nga iti kwarta, nanang. Inutang ko pa'y laeng. Manon? Nagadun sa ti utang yun. Uray jak pa'y ag-eskwela na awan kwarta tayo, nanang. Ay saan Di ka agsardeng. Basta ag-eskwela ka. Uray maiwaras ti utang ko. Basta makalpas ka iti panagadal mo. Engineering ti kayat mi iti amam nga alaem a kurso. Ha? Ikarigatan mi ti agsapol iti kwarta. Basta agbalin kanto nga engineer. Adu nga minen ti bimak na nga engineer dito lugar tayo. Nagpipintas pa iti babalay da. Naglalastog nga rod dagiti parents da. Kunamutlan asino damot tinabak nang. Engineer latay anak da. Kunamutlan nakaraman da nga anyan. Kundi payab-yab da payon iti nagdadakkel. Padamot lang agkurkursing dagi jaydi. Ngam ita apaw kunamlan asino dan akun di payong tadida kayat ti mainitan. Nanang? Iso asika, Rosbel, tarimaanam ti ag-eskwela. Tano makagraduar ka, pakitaak man mo't dagita nga agim babak nang. Nabakbak ng tanto ngam isuda. Isungag saganakan, takuyogan ka mapan ag-enroll inton bigat. Uray di dakon kuyugan, nanang. Syaklat tanti mapan ag-enroll. Kabailak mat? O sige, makamuka nga rod anak ko. Nukas na, naka-enroll ka matan, Rosbel? Wen ara, si Kangay. Nalpasan anyat kurso nga inalam ngay. Ay, engineering ti kayat dananang kantatang ko nga alaak. Ngam sabali ti in-enroll ko. Anya? Amok ti pagpatinggaan ti kabailak ara. Nakapuyak iti kakasta a kurso. Marigatan na. Anya nga rod ti in-enroll mo? Kina maestra. Si Kangay. Kina nurse mat kanya. Ay, naimbag man tadagastusam kat nanginan sa tikasta a kurso. Wen nga rod, iso ama asyanak kin ni Lolak. Iso a panunutak an naimbag. No kasano a makatulong akin ni Lolak, Rosbel. Ay na. Adoy ti danom, Lola. Uminom kayo. Medyo napudot day ta adanom. Agyaman na kapok. Ay na, makaginawak pa nga uminom. Nakaroon samot ang tauyok yun, Lola. Agina na kayo ngamin mo't trabaho kayo mo't ngamin at trabaho. Ay, sana bale. Agimbagak tumot laang. Narbisan nakla ngamin iswakas taw. Gagangay lang nga uyak da ito. Nakakaasi kayo mo't, Lola. Ay. No adala ko mamabalin ko. Saan kayon apagtrabahuan? Tasya ko tagtrabaho. Ngam agis eskwela akpay mo't ngamin. Tila ang panagadal mo tinto na ram kan panunutam. Di nakpakadanagan tan napigsaak pa'y ngagtrabaho. Kan masapol nga agsalo kagak tapno mapagadal ka. Jak kayat ngagbanag kanto ang nakakaase. Iso nga ramidag ti amin nakabailak. Tapno makaturpos kay ti kolehiyo apok. Natang! Gumatang kay iti natang! Kamuti kyo! Banana kyo! Gumatang kayon! Nay, nagsabat tamo mananditi kalsada ng aglaklakaw, Filay. Wan nga rod nana. Anya nga dagita lakom ita. Natang pailaang ita. Ay, saan pa'y matanaluom ta impaluom ko asaba. Nasayaat nga road.
Di kaglaklako iti pang merienda Tapno saan ta nga agpada iti lako, nana. Awan, balasang kaw. Marigatan nakmutlaang agluto-luto. May mayat ti kastoy ta diretso lakaw. Nasaysaya at mutlatay nalawag asaritaan, nana. Natengken prutas ti isursur mo nga ilako. Tasyak, kat dagitay naluto a merienda ti isursur kumat nga ilako. Ay kawan Fele. Ay, unay ka ngamin ti kinarigat ti panagbiag tayo, nana. Nubak nang tayo kuma. Saan tayo kuma ang main-initan nga gisursursur iti lako tayo. Nagswerte dagiti babak nang tanakalinong dalaang. Ala, agan anos tayo latta. Tanya ngay kat saan tayo mo't naipas ngay abak nang. Wana, Jak kayat tag nanayo na kastoy, nana. Kayat ko ti bumaknang. Iso nga ar-aramiden mi ti amin na kabailan mi ti asawa. Tapno mapagadal mi ti anak mi. Tapno saan kamin nga agrigrigat a kastoy. Makauma ti agbalin a marigrigat. Oh, adto'y tinaglakwak iti nakamulak alamas, bakit? Nasaya at nakalako ka. Inayon ko iti naglakwak iti banana kyo kun kamuti kyo. Tani agbayad man to'y anak mon ije pagadalan da. Nay, Rosbel, tarimaan ng tiskwela ma. Di ka agpampamayan. Taam mo matirigat mi iti inam amang manggay. Tapno at dalaing pagadal mo. Wan, Rosbel, no kasano kumati panangigaud mi nga agtrabaho. Kasta kumamot kan ka. Igaud mo ti agadal. Tapno makalpas ka. Nawatam. Wan nanang. Kat inton makalpas ka iti panagadal mo, sumapul kanto adagos iti pagtrabahuam. Tapno mayaon da kami iti rigat iti amam. Tababaen kan ka, mapadasan mimut ti agbiag ananamay. Ti agsida iti agkakaimas amakan. Di erko na balay, di kotse, kanda dumapay. Ha? Di ka pa'y lagpapaaram Padasam ti maki-boyfriend tadakas ka kanya. Pati ti agbalin na nobyom, dakas kanya. Tandaan nam da ita, Rosbel. Lola, makatawon lang ti Orion. Agradwara kun iti kolehyo. Wan nga road, apok. Ay na, sapay kumata na pigsaak pa'y. Tapno makatrabaho aklat ta. Kat mapaglepas ka pa iti panagadal mo. Lola, ikarkararag tayo nga agbyag ka pa iti napaot. Tapno manalam mon tumat ti bunga ti adwa sakripisyom kanyak nga apukom. Para kan ka ti panagbaligik to, Lola. Si kanto ti pangipaayak iti dayta. Kayat kaayaon iti narigat a panagbyag. Agnam ay kanto, Lola. Agsubali takto kada kayo. Apok, sana para kanyak tanyaman ang magunod mo abaligim iti biyag. No di kat para matlaang kan ka. Iso apagad-adalan ka, saan nagaputa kayat ko ayaon nakiti kinarigat ti biyag. No di kat gapo, tadyak kayat ama itulad ka iti kasi tinagdalanak. Jak kayat nga agrigat kanto, apok. Lola. Manipod ubingak, adu arigat tinapasarak, aging gabi maketak. Patpat gan kaunay, isong ararami idak ti kastoy, tadyak kaya ta maitulad kanto kanyak. Nagsingpot kayo at talaga, Lola. Awanan ti umasping iti kinasaya at yu at tao. Ipadpatag ka, apok. Agyaman unay kada kayo, Lola. Tauray awan dagiti dadakkel ko anang padakkel kanya. Adda kayo mat amang ipatpatag. Kanang bayabay kanya. Bayat ti panagdakkel ko. Agyaman unay kada kayo, Lola. Ala, di tan lagi pan tinapalabas. Tagliday ka lang no maipalagip ti inaramid dagiti dadakkel mo. Ti panang baybay adaken ka. Ang manya nga raud, awan mabalin. Tadamot ten bukod da pamilya. Ba nag-apagsangsangita?
Tunggal malagip ko tinarakrak a pamilya mi, Lola. Naragsak kami iti kadananang kantatang. Jak pulos inarapaap ti maadaan iti broken family, Lola. Nala, sana balik tadaak mo't alolam. Patpatgen ka. Katuran niya pa iti mapaspasamak. Uray nakapsutak taon. Si dadaan naklatamang protektar ken mang bayabay ken ka, apo. Papanam ita lakay. Hinakila ko tayo naburas ko abungat papaya tayo bakit. Sika ngay. Inak mo't isursur nga ilako tay linutok a pancake ken pansit lakay. Sapay kumata malakok amin. Ket diyanak tangay. Napan ka din nag-eskwela? Wun, nasa paarimwar. Awan kamo ngamin itay nagrubwat. Alang nga rod, aggagat tapay bakit. Tamakataon langan, aggraduaran di anak ta. Wun lakay. Ay na, addanton engineer nga anak ta. Magagaran akon amangi marcha iti anak ta inton agraduar. Tapay, sikat ti mangi marcha, saan asyak? Katsyak tasyak ti ina. Agpicture kan tulaengen, dado. Lola, adda good news ko kada kayo. Anya day tangay, apok. Naka-applyak iti scholarship. Saan kayon amarigatan amang paadal kanya? Anya, ay na, nagsaya atan. Ngam masapul ka no amin tinarak dagiti grado. Tapno sa anak ang maikat kas iskolar. Nalangarod tarimaanam ti agada lapok. Kat kabayatan na napig sa akpay. Agtrabaho aklat tamot tapno makatulong akken ka nga uray kaskasanaw. Ay na, sakit ti bagbagi ka. Uray siyak nga rod lakay. Ay, banog ta siguro daytoy. Ngam sana bale, tadanton anak ta nga engineer. Wana, saan lang ay sudat at da engineer na? Addan tumutin engineer ta bakit? Wun apalan da talaki di lakay. Anyan to nga tati parchen tayo no graduate di anak ta. Umanay nga ta jay do ababoy. Ay, uray talon to Iyawis tanto, dito'y barangay tayo. Tapno mamuanda nga dan engineer nga anak ta, bakit? Ay katuan alakay. Umanay mutkit di aje talo ababoy asagana. Ay naapo, kamaw dyanan na. Makagraduar ka ni ti mabiit. Wen Lola, agyaman na kada kayo. Ado ti sakripisyo yung iti panagadal ko. Sikat adda nagsakripisyo. Ado ti rigat mo iti panagadal mo. Ay na, nakaragragsaka ka talaga. Ngamin, amo kasan kanto maitulad kanya kiti naglabasan. Ay, sapay kumata may aplikar mo gusti inaadal mo, apok. Wen nga rod Lola, tapno makasubali kada kayo. Ulitek, apok. Saan ka pinagadal tapno ikan nakitinapinta sa biyag. Jak almanan day ta. Tay na irwama ko ni tirigat. Tilaeng kayat ko. Kat saan mo kumamapadasan nagitirigat ang nagdaldalanak. Iso amaragsakannak. Ta saan nakapinaay itarapaap ko para kan ka. Apay ngay, naglibak ka kada kami, Rosbel. Kunamila no addan anak mi nga engineer. Ngam kinamaestra mo gayam tinadal mo. Pakawanan dak ko mananang. Nakapuyak ngamin at talaga itikas ta a kurso. Mangilawlawan ka matrusbel. Sapay inwarwaragawag min amay sakanton nga engineer. Ngam pinain na kami. Mangilawlawan ka. Sana bali ta makaturpusak lat tamat. At least makagradwarak. Iso adi kayon agungat nanang, tatang. Agragsak kayo kitdi. Ta makagradwara kun iti kolehiyo. Kat no makapasa akto iti board exam, agtrabaho akadagos. Rumbang laang, tapno makasubad ka kada kami adadakkel mo. Wan, Rosbel, tano saan aga po kada kami?
Saan ka amakadal? Panunutom kumadagiti ado arigrigat may. Pasaray ag overtime kami pa ngaglako. Tapno makaurnong kami laeng iti pag-eskwelam. Wen tatang, jak tumalipatan dagita. Ay, sayang. Kunakla no may sakanton nga engineer. Sayang at talaga. Lala. May payamon. At datitan bakit? Sana bali? Tama ka graduar lata. Nga oray sa bali ti inadal na kurso. May mayatin ti kasta. Gumtay nagsardeng. Wan matkit di ah. Nagsweldo kan, Rosbel. Wen nanang. Ayan ti sweldom. Yawat mo adagos kanya kon, tayin nakmakitsenda, kan gumatangak iti materyales para iti balay. Tayin inutan tayo apapintasan, to'y balay tayo. Addo ti sweldok nanang. Ne, kurang day to'y. Kurang iti 1,000. Para kanyak mutten awan allowance ko. Ay sana mabalin, yag mo amin asweldom. Idi da kami ti mangmanggad. Ited mi amin kan ka mapaglakwan me. Awan apulos ti agbati kada kami. Iso nga ita, tasikan ti adda trabaho na. Kastabot ti aramidom kada kami. Yintrigam amin asweldom kada kami. Dadola kay. Sukatan tayo, dagiti plato tayo. Ibelengtan dagitay daan na plato. Ne, gimatang ka iti baro. Una, dagitay babasagin a plato dagitoy. Pangyayamanin a plato. Sayang dagitay plato, ano maibulag? Oray plastic mo't lang dagijay. Kakaiso na nga agsusweldon di anak ta. Nanaman tamot at ibiyag tibak nang. Nalakad sikat ti makamu Kan oray dagiti kaldero. Sukatan ta amin ng dagijay. Dagitay nginginaan a kaldero ti gatangak no bigat. Kan amin apigad sukatanon. Dagitay pangyayamanin nga style ti gatangak to. Ay, kamaudyanan na. Pumintasan ti biyag ta. Babaan itanak ta bakit? Una, rumbang lang ammo na tasubadan. Tano saan aga po kadata dadakkel na. Saan makaturpos iti kolehyo. Una, masapol apapintasan na ti biyag ta. Tapnod na sirbe ti ado abambanog ta iti. Nay, di kay sama itag trabaho no felay. Kanakan, manipod nakapag-graduar kayo. Diyan mo't makikita nga aglako kayo itinatang amula yaw. Iti anya pa'y laga pong agtrabaho kami ngay. Kat di adal nga rodan di anak mi, angkal. Kasta, pinagsardang na kayo di anak mo nga agtrabaho. Kasla kastan Kasla kami mo't agsusweldon angkal. Tada kami mo't ipagdiretsuan ti sweldo di anak mi. Kanya, naimbag man, itad na kada kayo ti sweldo na. Ay kat kapilitan tananamon mi mo't ti bunga ti nagrigregatan mi, angkal. Apay, no saan aga po kada kami, naka-eskwela nga rod. Ha? Iso nga rod pinagadal mi, tapno ipaayanda kami itinapintas panagbiag, angkal. Iso nga awan karbangan na ngagreklamo. Ay na, napintasan to'y balayaw, kaka-Severina, kan nagkakapintas na kiti gamit yaw, diti o nagtibalayo Ay na, jay apukok tinanggatang amin kadagita kaka. Nagdakkel to'y balayaw, nga magmaymay sa kamay. Wen nga rod nagabroad mo nga minan jay apok. Ngam kunana nga adan tutulagan namang kadwa kanyak dito'y balay. Tangdanan na kano. Saanan kunak nga mipilit na mo. Ewan mayamalang no, ang nakadwam dito'y. Nagbiit, ang nakaurnong niya po ko man niya. Nars nga may niya brown. Dakalaki di sweldo na iday. Jak amo kaka. Jak mo damdamagan. Naimbag kamay, napakumbaba kalat ka.
Nga urayadan mabalin nyo iti biyag ka. Ngamya ka anak ka ni Fele. Isuda nga agasawa. Ay sos. Hey, pirme ti palangguad da. Kit awam mga pakakitaan ti ipalpalangguad da. Tadi na paimot na nayunan ti posti di balay da. Mala, baybay amano kasta ti kayat da nga aramidon kaka. Narigat a pakibiyangan ti kasta klase ti tattao. Uy nga raw. Bagbagak kumata ka anakak. Natangsit da talaga. Ne, apay nga umakar kayo ti pagtrabahuan. Kat nagmayat lang arulon ti trabahom dito lugar tayo. Dakdakkel ti sweldo iti pagakarak tatang. Kat isuma lang no agabang kay jay, ta medyo adayumot a lugar di pangisurwam. Sa anak nga agabang nanang. Adda libre apag naadaki jay. Malangalon, lukas ta ti desisyon mo. Basta tayo sweldo ma, ipauit mo adagos kada kami. Juan Rosbel, ngamno kayat mo, agabrod ka laangan. Dakdakkel ti sweldo ija abroad. Kitaom ni Ara akaaruba. Ijay abroad tinangipakatan na iti inadal na. Nakabakbak na ngan. Mabuti nga agabroad nanang. Ano saklaangan diti pagilyan tayo. Nagpauitan di anak ta. Ikanak mo ta. Pagguduan ta bakit? Manipod nagsweldo di anak ta. Di ta pa'y nakailasin iti pagpa-repair dito balay tayo lakay. Maudain da ita repair. Intun nagsweldo manen Malangarod, papanamanan aya. Basta da kwartam, kanayon karumwar. At dalamapan ko gatangan. Hello, Lola. Kumusta kayo iti babaunan? Nasingpot matlaan kada kayo? Wan ay nanaggagot. Isu na lang ta, spoiled the nakmat. Isumat amin ang taggaraw dito'y balay. Ultimo agtimplay ti kapik, isu amin. Kurang nalasubwan na kon. Talaga binilin ko akas ti aramidan na, Lola. Ngamin, jak kayat amabanog kayo. Ay na, napigsaak pa'y mo't, apo. Basta jak kayat nga agbanog kayo, Lola. Kanwan gayam, linawas nga adda umay mangsukon kada kayo di taalugan. Tagpasyar kayo iti babaunan. Binilin ko dayjay amang ipasyar kada kayo. Ay na, agas-gastos kalaan. Baybay andak iti kayat kong aramidan, Lola. Tauray awanak iti dan nayo. Maiparik naklat na no kasano ti kinapatigyo kanyak. Ay na, makalwa ak man na diti kasta nga ibagbagam, apok. Nakasingsingpot ka talaga. Mailiwak lakang ngarudan kang ka. Sana bale, Lola. Taumadan ni manan ti panagbakasyon ko. Ipapastayon to ti agin niliw, Lola. Naimbag man ta nagawid ka, Rosbel. Nagsweldokan. Ay, manipod itatatang. Di yun namaan ti sweldok. Tanay katakon iti trabaho. Anya? Ne, apay ngay? Pagkawanandak ko ma. Ay na, si kamagayam day tanak ko. Apay ngagsangsangit ka. Naikatak iti trabaho. Ngamin, nakirelasyon nak iti katrabahwak nga daan asawa. Anya? Anya? Isyo di yun namaan ti sweldok tawanan pag sweldoak. Apay gamin nga inaramid mo ti kasta anak ko. Nagayatak lang mat. Awanan ba intay di lalaki? Kunana siyak tayayatan na. Ngam di nakmat na ilaban. Iso akampante akan nakirelasyon kang kuana. Takanayon na nga ibagang ilaban na tayan ayat mi. Ngam saan matgayam? Anday ka nga inararamid mo, Rosbel. Kasano tayo pa'y itan nga Mapana ko, nanang. Ala, anak ko. Sapay ko mata maka-apply kan iti trabaho. Ay, wan nga rod. Uray sales lady ditan na. Basta makatrabaho akmanan. O sige, mapana kon. Ay,
Nakakaasimot ti anak ko. Nabayagan nga agap-apply iti trabaho na. Nga marigatan mo na makastrak. Anyan tinagbambanagan ti anak mi. Ay, bagay. Anyat sang-sangitam. Mas asya na kay anak talakay. Malagip ko laka nga ron tinararamid takan ko na iti kalabas. Ti panang perpersatakan ko amang tad iti sweldo na kadata. Ay, oray sakmat nga ron. Masyanak iti anak ta. Siguro, no saan ta ngayon walwaldas dagitin inted na kwarta kadata. Nalabit, nakaurnong kumadya anak ta. Kit adda kumamit pangrugyan na ita. Taawanan sweldo na. Wan nga ron. Iso amakon konsensya aklakay. Mala, sulnitan ta tinagkurangan ta iti anak ta bakit. Bumawi takin ko na. Anya nga ron ngay. Agtrabaho tamanan bakit? Agmula tamanan tapno adda ilako ta. Di tayo ipanamnama kadagiti anak tayo, dagiti anyama nakasapulan tayo itibya. Numangted tayo titulong pagyamanan tayo, ngam di tayo mabalin apwersaan ida. Ken di tayo kumaibuyboy, dagiti rigat tayo anang padakkel kadakwada, tapagrabbangan tayo dayta kas naganakda. Alagagayam di tan tinagpatinggaan, dayta nga istorya, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurati gayamyo, Jenna Almoite. Thank you iti panagbuyaken, panagdengeg. God bless iti tunggal maysa.